ba nong shong shnong jong lai tli ki shnong ki bakan thup ya ka shnong amphangere matcho gere bat ka shnong umpher ki kanhun seng bhalang ki bakan thup ya ka KSU Ri-Bhoi FKJGP na Bornihat Circle Bornihat Citizen Forum Garo Student Union Ri-Bhoi Regional Unit Bornihat Women's Society rengkat ki khna school menta ka sngi ka artrik naiwing kila mi shakhmat ban pelong ka jingyat paitba halor ka jingthmu ka sarkar ban pelong ya ka Conservation Training Institute CTI kabadon hakhat armer ha Bornihat kum ka industrial estate kabala mi ru ka jing Pyrshah ka bajur na dok nong shong shnong ki paitba kanthub ru ya ki seng bhalang ka jingmi ki paitba na ki lai thli ki shnong bat Pyrshah halor ka ne ka jingthmu ka sarkar ka de hadin balami ha kilat pathai khobor halor ka jingkno bagladon ka jingthmu ban pynkylla industrial estate ya ka Conservation Training Institute kabadon ha ka thain Bornihat Ri-Bhoi district kana ka jingyat paitba kaplas dang na du ka shnong umpher da ka jingyalang paitba banyat da ka kjat shadow office trekam jong joint director ka CTI da ka baparta ban Pyrshah halor ka jingthmu jong ka sarkar all are living things, yes or no? So we have to protect, it is our right, we have to protect this environment and the living atmosphere, and we see how beautiful this area is with the greenery. So we have to keep up that greenery all throughout, and we also have to live according to that and protect and safeguard our forest, our animals and our human life. So I am happy to be here to take part in this rally to protect our environment and to safeguard our life and the life of all the animals, birds and the trees. So thank you so much for conducting this. So in the name of the St. Jude School, I also ask good that we are taking part in this protest rally. So we do not know what is going to happen, but we have to stand for our right. So we all are human beings, we have our own rights, we have to keep up that rights, and we will stand for that. Yes or no, my students? We stand for to protect, safeguard our nature. Anjang yaki samang mga sini area au yaki samang mga office tunga ukon konna sangma maina palinya konna sangma ajkrang ni saksamang mang jingni jingbe kepas darong hacham ya konna sangma maina weja jingni ajkrang ko maina dakrat naminya jingni ajkrang ko maina kaje nagat naminya NGO rang ko maina jingni boni area ro ara jirang district ko jing ko maina dakrat naminya konna na maina wejainya jinga ya jinga ya konna smang joba jo si kagen smode jinga ya jingni area ni mandira ara mayonggen jam jinga gatprang na nangen jinga rama dongja jinga chirang na khostonga jinga donganirang o khostonga na maina jingni sambali ko na Ri-Bhoi nija maina na ya jingni sepangwa dongin ke parang ko na maina palno ninya oni keman jinga nang ko namnukja nang na jinga kemakan nang na jinga support ka jam andi mangba tau de na jingni support ka ko manjaba ko na sangma kagen na jingni public rang dina kagen na ana nang jaya mandina एयर वो जो हवा में अंदर ब्रीथ करते हो ना वही सेम आप लोग ब्रीथ कर रहे हैं कल एयर का बंगांगा रिंग मन सेम का जो कल एयर में फिरिंग देनम नहीं the same air what I am breathing you also you are breathing so why RCM he is not thinking about these small things why so from my side it really make me something to say that why he want us to die ukwa ingi benginiya नहीं कोई नहीं बिनिया हम तो घर में थोड़ा मालूम है ना इसलिए नहीं बोला मैंने हमारे सीएम की कुछ से ही भी साइड से जाए मैं मुड़ी जाऊं इमान खुन्नर जगह इमान भाल हवा पाया सु এই তো যে আমি মানে জিয়াই থাকিব বাবে হি নি বিচাৰে উমকো বা মাউ unim ukwa ba mau insuk ngingin yapken umko ba kane kamariang kan longo ba kalongum ne na sokhiya mo ba ki NGO ki akren mo ngam itho ngasi itho ikandur ngam tipi kai ka ayu jong phi tang ba khuli sibun philayawan